sonnajo ɗo kadi ko sonnajo pullo ko dinto information ko min heɓi ko joni ko hankin kina paɗɗen ɓe waɗi oɗo kidnapping an to watalo toon ne ko sonnajo pullo yeewo bredi ɓe naɓimo so o yi ko ɓe holli ɗo kon ɓe haɓɓimo ɓe siili hundukon ɓe tirimo photo haray ɓe landike ransom of 15 million lions si tawi jeeɓe mo ɓen no faala yitude mo si tawi na ɗum haray ɓe waɗa ko ɓe faala ko haray mi yetton ko décembre ɗo ɗen fon ɗo ɗen yettoto ɓen haray ɓe rewa rewteɗɗin fof no ɓe heɓira mbuuɗi haray jama on yo selu pottitagol hakkunde jama on rewugol ko laawo serahoye jemma wana noon ma leetugol ko tara o a sonnajo jeyaɗo ɓe naɓete de ɓe naɓay o tigi ɓe waɗa ɗum ɗo ɓe lando mbuuɗi ɗum andi noon haray goɗɗo no valli on ni ɓuri mbuɗɗin kadi na famiji ɗin fo wawi tata no mari kaalise haray ko honno wonta ɗum ko tumbitagol hewta ko mum law pottitogo laawo sera hoyi koye nafata kala ko ɗaɓɓuɗa gila bimbi ha kikiɗe 6 o'clock 7 o'clock hewtuko maɗa kono sa inni an ko an e police seedata ko tara o ɓelle ɓe jenda gila kikiɗe a weeta ha ana ɓoyta ko laaɓi haray jogitoɗen ɓe gureji men ni suttinen ɓe ko goɗɗo ɗaɓɓi bimbi ha kikiɗo yo hewtu ko suudu makko haray ɗaɓɓere nden jemma mbewa ɓaleya mba yirali mba ñalorma karan yirata mba jemma haray hay bonoru ndu ko pottitiɗɗin ɗi yawta yande muɗum ɗi wonɗini ko hakkude ɗi giraɓa ɗi huulay kalali ɗin e ɓoji ɗin ay ko wattangoyɗa ɗi probléme ji ɗo